Luciano POV Sarkan company thopui Mr. Dennis te anron in nuk do kani chu chuan midang pani po in anti to bok tia ka secretary ron tong chu kamel shoka a in thla shun mel em awang chuan ka haw lo thung I chuak thayang ti in ka bia a chho nu chuan ka thutthleng chu ngengin ka mit ka chinga kanui sak mai Alexandra heng mai mai hian min te chedon ho lawanya ka nei let liang che chu zong chu ani ka du ti supin ka silai chu ka tuai zawa ka kong dal tu chu ka that mai chin ke ne na in zom du lo te chuan an tuar zel bokang ka company mai mai hi chu ka ni na dik tak thup na chawani he company lo po hian mun shan shan nen en kola sum tho chwa na tur chu kanga Alexandra hian a shemya lo ani mel kalaka phuba adua alo let le theina ani chuan adu du chu ka ti tir meyang chu chan tur ka nei chuang lo he company pension tu te wang mai mai in ka tlu chhek lawang king du zonga omlo chuan an chan zel bokang Alexandra te in lampan chuan ka tlana tuala Brian Larson ne na anlo in fiam don ka mo chuan ka in hum ru ngal thuna an lampan chuan ka phei ngal lok lok bok an security guard tina min rondan atum chu ka nek ngal thoi boka an ma a chuan dingin ka mel run mai Alexandra POV Luciano chu ka enkar mai engwanga kan in lama ron kal nge ani Brian ron lengin kan in fiam duna chu thil aron hu chu alom lo he ti ka she thei kan na thok kut aron thlak ringut le ngal Alexandra bulchan cha ang athu sei wang chuan zaklo ti zetin ka mel kara a mela chuan zam mele moka mulo a injing tok hlia hlia ti a shat imu manga ni chu nang ne na bulchan tum na ka nei lo idu chuan Daisy kha inei theyang kan in chen to ti ro lu tang Brian ti in Brian chu ka kaya in chung lampan chuan kan kal ngal zat Alexandra kata in ni le khopang tin idu tokin ka company laka chuan phu bala ro ma se min shat chan kha king mel ma chuan an twar zelang ti in akal son zuya ka thohak ringot icha em Sandra Brian chuan min ngei to ti shat takhian aron ti a nui sakin lu thing nar nar chuan in chunga kan lu zuya ani hi ka pasal hwal ani a in nei lam ero kan man mo lem lo ka ti swal to a ka sha chan fe photlo chuan Brian po hi engmi nge ani ka shemiao chi lawa thingpui te chu inin kapu nen chuan an ti ti mol mola boyi I pasal hui chuan I malak na chu enga angai mel lo ani oma an soi danin thil ati thei hle an ti bok nen kan film khur angai via wang kapu in aron ti chuan ka pu hata ka shia alom ma se bul ka tan to a atwar ve te ani lo chuan ka ngai dam ngai lawang ti in ka hin hom ru ve fana kanau te mul kha ka ngai to changa piangin thinjim na le nat na in min ran lo chil chin min mangai thu sei tu nge min phat sanin afa nge a that ani si a min nam lo se chuan ka nau te kha ala ve nge yanga hei ai hian ka hwat na are deuh ma na tu na ero khovela ka mi hwat berani ka mangai na awang ero hi chuan kan ka tin na lutuk angem ti ero ka hlaw viau tho si Brian a ho nu chuan ruma in khungin kan nun hui chu ka ngai to a o hlim chung te hi avarei lo chin em mit khap kar le ka an bo thei ani si a Mr. Dennis company chu tu na hian tu ti shat lawin tikangin boina a chuak me kani chanchin thara an thil puan chuan min ti zuang tho zok mai in al hwa le fireman te che sup sup ron lang chu ka mel ngot ngota engtin nge ani thei Luciano bak ani ka ring lo thinrim zetin ka ru matanga chuakin a in lampan chuan ka in khal chuaka a in ka thlendralin a chung lampan chuan ka tlan ngal hlok hloka bob khokher u ta a sofa a lo thu dar dar chupanin iti ani tiro nun rong pa nangma awangin mi an thi thei ti isha mt in ka aw khum tor tora alama min poddorin ka bot thangal chor chu min kwa nget ngal mak ani chu hadam ro tu ma an thilau tin ka ti ani ti ichiangem aron tidam thuk chuan kamel ngeka min fiam kwal atumani chuan a chak lo khopang nanglo ti tu turan omlo ithu sei kha shelo tura min nga yem ni ti in a oma chuan ka chum sak dut tuta ani chuan khatyang thlen tira nun na lak idu lo chuan ka bula ron le tro ani lo chuan ka mel ma chwa tuma piam in an tuarang sorry ani lo chuan ka mel ma a I chwa tumte apiangin an tuarang Alexandra aron ti chuan ngei lutukin kamela engpo tiro karon let to don lo nang dot sei mang le bum mang zet laka hian karon kir to don lo
itile ani chuan police ne na ka report khopang che ka ti chuan aron nui haka kasam chu chul hau hawin I theilo Alexandra jail ka tan chu idu tak zetamo tin fit fia na nen lo chuan min man tir theilo ti isha ti ro ti in ka taksa chu achul dan dana min tha ngal ro ba nok nok ti in kanam ve ngat ngata min en ro Alexandra kha pa I nei kha karem ti ngai don lo ka ta I ni he Alexandra ka ta chau I nei lui ani chuan ka thatang athu soya wang chuan ka thin rim phat mai ngoi makro nang angza na chang she lo hi I that ani po in ka nei chuang lawang che ama aka nei chan che po kha minor lui wanga nei che ka ni kha tu na chuan khang wang mai mai nei che kha katum to lo I du du chutro ka ron le to lawang I tha rwalin keipo in ka thatang che shereng ro ka fa I tha apoi ti na le in chir na I nei lo ang cha khan nang tha che hi ka she don hau lawanya ka muya chuan min ron fo pin sofa a chuan min le thalin ka chunga aron boka kalau to ngal vak bok thinrim zetin ka au twara ole min thadro tu na hian min tha na hun chu ka pe ang che tu na min tha lo chuan ka kaltir don chuang lo che ania ati chuan ka thau chwa ka parsa silai chu phorin ka tin ngara min en ve reng bok lau mel po apulau kap ta che Alexandra tun bak chance in nei to don lo ania ati chuan ka ril ru abwai map mai ni lo ka that thei lo ani jo nang anga twal tha mang ni ka du ve lo ti in ka chwa san zuya kar ka thlen rual chuan ka thokok kok mai atuk lama chuan office kalin na poimo ho chu ka khoi mol mula me Mr. Larshanan muturin adu che ani chu ka secretary chu ka mel zawa khoi lai huna nge ati sana mel zo pa ka ti chuan lekha chu min ron pe a ka enroll chuan nui sakin ka na buk chu ka khoi zum le mol mula tlai lam ani ta ka chuan ham bai bai a tho chwakin midang chu bang to turin ka ti zuya Brainan in mu na tur mun a soi lampan chuan kal Brainan in mu na tur mun a soi lampana kal tum chuan ka chi chhuak zuya unknown POV he thil hi a in ngei turani chuan nangkha a rui vele ilu tanga imut puyang reporter ho kha rontir nga lang che ti in mi pa chu mel ranin ka in tur chu ka tlak pap khovela ka mi hwat ber Alexandra ka ti chat ma chuan ka chol mai lawang ama wangin kingan min nar boka he thil ka ti zo a chuan abula omte tu ma in andu to hau lawang le Alexandra Smith 11 nei ani mai theyama season in hian iwan dei na chu topin wal phone le za na in a zui to ang che ti anui hakin room chu ka chwa san zuya kumtam tak Luciano ril ru ne tumin kalau che to a ma se min ngei ven chu soilo Alexandra khanu puya nein ke chu min ngei ven na chete ma anei lo ani kha kapa zara tu na chuan mi shet lo ve tak ni to in he kaphuba hi kalangei bokang Luciano ne na kan inkara inrol apyang chuan an tuar mai turani kata ani lo chuan tu ta ma ani heklawang phuba chu inchan mol te se ka chance nei zong ti bawa min dal tu hian mual pho takle she om taka om aphu hlia ka fanu ithil ti dan ka fanu ithil ti hi dan che ka tum lawa ma sela film khurang che king til ti theizia ishat ka amei che chunga ithil ti asha chwa chuan angai dam ho lawang che ti a ka pa thu sei awang chuan nui hakin a oma chuan ka chula ka passion ani a kan mudun fo bok ka du apyang min ti sak miawa katana pan ro chaber ani bok in kan thlenralin kanu a omlo bok nen du tho takin an nu pakhum nge ya chuan kan che du na Luciano ka nei theinan chuan ka tak sa hlan ngai po ni se ka hlan she reng lo chun som le tur